pagbawas ng presyo ang usapan. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Pinalakpakan, standing ovation, ken nakaragsakan ti kaaduan, daytoy apaset ti sona ni President Bongbong Marcos iti sektor ti enerhiya. Daytoy ti maysa asungbat iti nabayagen as sagubanit dagiti Pilipino seknan ti nangato a bil ti kuryente. Aminado tagtagyuko ka kadaytoy a grocery store asaan da unay ikikan atensyon dagiti na dumaduma at charges alin naon ti electric bill da ken ipapan na at ti system loss ket operation loss ti Abreco ang maipasa kadagiti consumer. May sa isuna kadagiti minilyon a consumers ang naragsakan iti anunsyo ti Presidente. Naragsak kami unay para ti deta, syempre si kami, si tayo amin, ang lang si kami, may beneficiaran tayo amin. Isupay nga igatang tayo mo't para ti kasapulan tayo. Kasi nagkikitaon niyo ma'am, yung system loss charge mo is 975. Oo, malaking bagay din yan. Nakal mga banag deta. Ato pa kay It pananarayayan goes a ma'am. long way. Ngem anya kaditi system loss akaraman ang mabaybayadan dagiti consumer. System loss kada tayo. Dagiti power nga mapukaw wano matakaw during the distribution ti kuryente from GenCos to distribution utilities. So yung system loss. Buklen ti dua a component ti system loss, ti technical ken non-technical. Technical ma'am, inherent. Yung ti pagnaan, yung kable, transmission line na pagnaan ti kuryente. Inherent so naman, as lang ka mag-given is muna, yung technical loss na ti pagpapatangan. Kapot adala kiti equipments nga naka-install, yung linya, no katibdog yung linya nga mangi-transmit yung kuryente, iso yun makungkon ng technical loss. Gimot non-technical loss part iti buo nga system loss tayo ma'am. Kat tapno nalawalabag para iti member consumers kat human intervention, human error. Di ma'am ti may isang kayat nga sabon dinante. Example tayo isipin perage uno di pinagtakaw iti kuryente. Saan ako mas masama yung panagtakaw na kuryente? Direct connection kaya sa ulit di jumper di commonly kit jumper iso na bypassa na ni metro at kuryente ni balay ngem hanga naglabas centimeter iso di jumper ma'am yan adamo di non-tech pa ngem ano na yung substansya naglaro kiti meter reader. Iti probinsya, maibasar iti record ti Abreco, 16% wenno pakabuklan a 1,095,305 pesos ti system loss iti napan a bulan. Ken kaaduan iti daytoy ket nagtaod ti non-technical component wenno natakaw a kuryente. Ti 1,095,305 pesos a system loss. Ti pagbibingayan a bayadan dagiti 60,000 active consumer iti Abreco depende ti konsumo da iti kuryente. Dakkel met a katulungan ti Abreco dagiti billing specialist ken ti Philferage team tapno maibaba iti panagtakaw ti kuryente. From time to time ma'am adali ti lalo ti billing section mi adami ni ti nakalang specialist tamin nga makita talagi bill ti kada member consumer owners. Ada ba yung analysis na ano nangato ulit tas the following month nababaunay gan bumababa dami ni pangsilipan ta siya. Di met pilferage team ma'am, di met mapandamot kita rin di nga individual no kasano ti loadings ti balay na no susto ba nga talaga nga tunggal mo matutunggal mo ba adda kami suspicious kami di ma'am. So mabaling nga direct connection, jumper, kuno nyaman nga factors mo brand na ano lang makababada ti kuryente da mabaling pati magnet lalo gi old nga meters. Nga hambing nga masingir, hambing ma-recover di no mano nga portion ti system loss. Ma-recover mo the following month no matinudan to ri nga sakta ko ti kuryente. Bayagan diri
recovery ng kilowatt hour nga tinakaw da, bayadan da ti Abreco. Ay, ma'am, sir, Yes, ma'am. monitor naman. Yes, Yes ma'am, da different, so yung ba nga differential billing. Determinants Nung naman. bulan nga inububra na makompute amin ni ma'am tanong, may sublit kooperatiba ma'am tasupay nga may tulong na ti tanong ba ito system solution nga pagbibingayan ng consumer rin. Saan ang mailingid adakkel apakalag-anan dagiti members consumers ti panakaikato ti bill ti kuryente ti system loss charge. Ngem karit met daytoy iti biyang itabreco no bilang maimplementar. Tidak ka kalit ito kooperatiba ma'am kadega. Masapod da iti pundo nga talaga nag-concentrate da yun ti to reduce system loss na activities. Tanong habang mo ba si system loss namin ma'am, hindi problema ti kooperatiba. Tawag mo ti solderan ti kooperatiba. Tati labas namin yung tanong, ikatender yung systems loss charge. Shoulder to tati cooperative ma'am na yung systems loss. At then, sir, pangalaan to the cooperative. Well, di ito ti epekto naman. Inlawlawag met ti Department of Energy at ilaing system loss ken ti value added tax iti system loss ti posible ang maikat iti electric bill. Statement of the President is the removal of system loss and the VAT on system loss. Hindi po yung buo po na VAT sa bill natin. And how soon? We are set to meet with ERC and NEA to plan out how to implement this. It has to go. We have to assess electric co-op to electric co-op. Mga 100 din sila, higit sa 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So, kada isa kasi kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga pilferage, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructure. So, that might take time lang. Kid daw ti Abreco, ang maamendaran to ti bill ken maikonsidera ti kasapulan dagiti kooperatiba. Makikaysadamet kadagiti member consumers ang makipagkararag nga iti mabiit maikaten ti system loss charge anayon adagsen iti bayadan ti kuryente. Jessica Boreta, Balitang Solid North.